Ranwatch na. Thornway. Thornway. Iyan kasalelye, pragacho garaspacho nan program in Ranwatch nan Thornway. Program in gabe sa iraka po irasampalakan mawiwiyaw de banwiyaw nan win Thornway. Area mo na chpan bachoyan nan program in gabe sa Ranwatch. Pagkaneng yang walyan kichtiyo chiyang ki uya chinga sakaratan wow. Kay baniyo wow don walan wow rakso kan Thornway yu. At chinga sakaran wow latan kukurinsanan kan ko. Wan kasabad marlikan nanadaknan kanyay ko. At chingan wow choror and biltoke. Sabad marla balak kay tusustakan kwarusin nan bilyan chiyak mumot so government. Oba chiwan wow ki sabad mar chiwan way usap. Ranwatch way sabad man kyan so mga bukchayan kachin kasamo Mr. Kester James, Subdivision and Social Services, Pankampan Rosanwao, and Wayne Thornway. Ranwatch Mr. Kester James, abachoyan namin kay Ranwatch kung kakapese, ran kasampwalew, magchay kach-kach lang, tibach-bach lang, lale yay ran and Senior Citizen Day. Kariyan sa usajiman bachawan luka Mr. James and kasaleo kawawayan siya Wayne Thornway, Takoch Senior Citizen Day. Langan program director kali. Oleh ban bil patrola mawai dengan kepercayaan yang cuma sekarang mau kapadapat o pembelian jadi kurang patrol sekarang misik lagi tetap kepercayaan pilih painan wewe amai nakatun kubrek programming senior citizen day rehabilitation dua Kosantir ni luasin Kosantir government na Oktober bangkin ya ran Indonesia milik apa an parwat abil Kosantir na bil perang yawi or ni sangke ni bangka sana itu na tan yang program ran dari awik momen kawan katanya ni kayu warala pen rano masih Thornway supplementary pun kan sampai ni Padawan our universal rights. Kami men Padawan met party yo kawe weapon supplementary pun kan nan pasien ko sinitin pun pi awi siyang AG o kawe yang medical lapan supplement pun pi pun kan nan pasien ko sinin. Parwat kawe weapon supplementary pun kan may supplement kinay sampa hindi mo na kasunti sa United Nations. Area ini mabang yang relevan tentang pasien tentang running medical rehabilitation tu may parwat kasuntian yang September sedisa karapan September sedisa tu lagi Iran medical pun bikin kepenenan pun bikin orang kita bermarai cengkan ya social security open ya sampai marai Aisyun nan kolonia area iba mau patungan mau program kosan September silisek rehabilitation tua kalau kau program project onan ira kairan program dan PW ketian rai lukotokan dan patrodian lukotokan bil ketian melkela bagan nan peryaban dulu dan dulu di tengah mapang yang isang wan pagan Waltis Ferdinand wan paran parao o burimo sa kartaan ko sa na kasantier pas yang isang ren Honorable Petwell Henry yung presidente puwinin malikela pin Thornway burimo sa karata tororeo bago yung isang Honorable Peterson, Marcelo K. Peterson. Mari kamay tiyo bang yaw. Miat kamay bang yaw. Pin kamay kan kawan batar. Kaya mag rano ang pambisan sa da. Miat pin kay betuwet ele pinin kamay tisang wiso lu pambilya. Marin kamay kawawa dan pengenalan mas na siyang babang yaw.
ewan AG's office ama apan balong ku puko wa saban siung na bagi emen lawyer en bil kaksoji isi wajah kait hari murin kawe amia program yang bang yawi na kauna patasan micronesian production kauna pata program yang makan perpatuan age of consent di matang wai age of consent ini kawe tiket mi bansong ya son par na bangkak mai tata ong serap apmele ong serap bin son par maran kap mai tata rai tumal palwar ong kamu popo tidak kau nak pip ini tuan negara lah memang betul age of consent tu ansung serikan tumalan tu pungan apmele serap bin kan tumalan tu pungan mai tata palwar ong popo tu iran popo murid mo apa dia kena tensi was correspond yang kita ni kena sakit jawas murid apa pat sakit sekali apa patut bisa sakit sekali kosongan te program tu rote kan kau nak betasang padi koson mau sakit sekali patut betasang opsi kapna sakit sekali patut betasang Senior Citizen Association. Ada mapkat yang apa yang program himsekla, ani program apa himsekla. Biar kesantian, kamu teman kelak paket kesinian kolonial, biar payung betatong tiket dan taksi kan, bisa palang sampai marai. Kan. Ai ni orang lah pamami yang sempurna ni panan-panan kau. Kalangan ko mo Mr. Chains, pwede yung kasalita totoo ko program kasantikan ng Rano. Kung kakantulaw pileo kabese yung way pangalan tonpe ni archive kuya benta tawang tiket o ngaray may kay labakan na kanyang kachiyang ran kasampal senior citizen barwatch puan kakte tamawang ray Kalangan. Kaya mo ibang macam kita sin patapan tatako te yung sa nan party. Nan party yo dia kita siya walu melike labakan pungkito patronan resolution man. Company office work pasakan nation and me community system yo to we have been Arailan kecilin ang kolonya yung niya kau nabat engkap wiyawita. Area samera si olen met patawa pa wiyawi repen bench to siapan wiyawi. O kabil katirekta me kisi kalam kay miya po ang kamakit pas kan na private ansyo. Pwede iray pa ang tuko ako sa mga tuko ako yung mapinmi. Karetan ang panwat panchepta kamumatakap yung o siya pilewa mer taxi business mo silung tapayo para niyang sawas. Sa reapya mo man. Naligay kan angkat to ng kolonial ni mon pula ko isa kayo program ng contract registration ta kilimiti pa mo yung niyaray ba angkat kiti sa pulmaray rani lipiti ka na bang kasanjan ta mera relation par. Ayaman angkat ki sa pulmet tiket 5. Tiket 5 wo tiket kolokol wan mana-mana kalaya. Nanti kita mau jangan raga kuya raga kerta nan taksi kan kecilin isto waka diwan tuada taksi point kalaya wa. Kalau ni mau banyak nak iwan raga ka kecil. Dia maka pang rai man kemo rai dia tiket 5 wa. Sabane wan ni cash station ka tiket 5 wan ka ane tawan cash ni tanan mau. Rai ket kecil itu rai di siapa. Iban wan ong rai man ni kemo rai. Sudah kemo rai kan pang ketong diong nan taksi kan. Mereka ketong ni taksi kan nan ket kesilinan kolonia usapan pain point bagi rai market pain keto. Te mereka kan yang kalau mau usi rai point taksi ka ketlangan nan wega meto kan mele madalin kitli. So kaya so pilu. Area kau nama tamen ni orang lap dia pun tiket kan patut bisa beren kaksi usirai. Terima
Tatawag pang sana mau, apangkak wiyala, tatawagan ni Wisombo. Kaya isay ka kinuki ang siya wata. Iyuraman wat na pamiya ni Wisombo nga kakamkamagit malikilap ng kolonya o kapriray kasi. Pwede resolution na niya mawag. Sipahan kata-kata ko, pang miya ita bus service na pang wulian di taxi ko. Ay na pang miya ito. Kaya rin, yun met niya rin. Kalanganan ko mo Mr. James. Nagkaksainsan, is ngayon kan nagkakiyang chaweta tataw kasampan and parawaj? Kung pangkalaga is nga malikilap, ang kusyon na ito, kasalitar na, siyang muna isip, patuto. Iray patuwatir na iray retire may service in government tapi service iray pwede retire la iray kan napekto ko lang ng rano iray na service yung utang banto sudah may bangulian namin mapenene ketki kepatuan cek uya patuan cek kan social security all tiket ko presiden banyak patawan. Medikailap nagkapatote, iray na pang ketkis service mo, di sa waso. Ay may saman kawawa, kahit din, may ako naman kay kaya pungar, kaya kapusiniti mo ako. And we are susu kamungatan, and hulaptan tataw ko, tuwan kaksa na mawa, pan check ni sa mga mo. Kaya mapan, mga tulula, programa ka, propose na. Ewan may kapatayan, pwede rapat Oktober yung may International Human Rights, International Senior Citizen Day. May kasi ugilan ni September 6 ko pwede aray kang kita ng bilong niyo. Sa ni Oktober yung December 8, kinuya renasyon pil kamumay tatama bang yawi na baka kamumata tatawagin pa ko. December 8 yung Human Rights Day. Resolution niyo ba bilhin para tamo na kamakit inangin tatawag kay natin metuwad parte yo tisang kaisa resolution niyo na miya ima kamakamaw katawag ko wiyaw na naparata kita wiyapan service na ko ay ini ala ayo Kalahanan ko mo Mr. James kay sa klani chingaran kalalagak tama kasampal kay Wayne Pay and mau ki kasampal ki ranan milikilap ng Wayne Pay? Ime kasampal ki ituan me sanjalan ang program kan maging patuto ng Senior Citizen International Senior Citizen Day October 8 ay magkakaroon tutangin niya yang wiyaw kan purang kataman kaya ramas me miya pinang mas kasampal yun magtoki ang cowon tatok Way kan mere ket lalo leler son pario mere sila katiam te mai ai mere bangya bani bil masin pombe mir kin modin pa so pala kay mo ba modin pa lo sa kaya mi say non hang ya pe meren ka ket ko sa bi sa ro ba man kita kin makita patulanan puko ko kita bi pin puko Apranot, ranin to na si Israel ko na. Yamer cho yung nantatok ng government isang daw leler likay labyo. Ang kailan bil kataman, estabil wawagi ngay itrek tatok itam nakakuyawi tama bang yawi ni rano na niya sinsawas ko. Bil wawagi nang kiyan pasakan peninikan bil kap. Kau na bata mayabot ng kataman ki o bil kapakaparani ki melikay lap nagkatkat ng kiyan pasakan. Israel kasampan. Pilsoto Israel, pilsoto. Kaya ansun kailan kas-kasapa kalaman kan meron yang itu yang kertan way. Ini orang. Kalanganan ko mo na siya bangkay sa program na usage. Miye iralasampan mo kana yang bisan sa kalalabangkan channel. Ang channel sa umage. May usah may isu taman bagita. Patungan na kisagis. Sagiskan mo na nanay kisajal kamaban. Ya, out of it kanana. Parte ko kin lebih show real pape down miek pore tapi pilihan. Parte ko
Genesis yang sawaso mie takio me kosowin sukuya yang dalam simuni ke parwa taban me tua tipso ke tuti tipso kau me kaiten me Genesis patawanta ko me ban me chuto yang ap tipso ka ban tu itu me kapata paten so ampara pe tapi tame sa tu mie pati me tua ta kapa wen kapa kis pupukla mun sakis ko ap seban uyala kan wani mun stowa kan bisnis kan wan cawas marakin patawanta ibil wan laut lan sakis na bilgin chanjal re tame sawas na government patawanta ibil wan me biara tai asik nan kiam o pintar pagi siang kay pan kapil kam-kamay me kay lapakan kabatayan mo Israel makatunan kolonia ban ketkis mo cawas Israel kan masih ketunan kolonia punya ketika nakarayan mo kawalan paluar sawas pan patola Israel burin ni ran i makara ta shota wolia be ban na yo jadi kom shota ka wolia na meno patowan chapel na salis melkela pusabanu para terreno tu kotela sabis po ni anju water pi Trek dan masan kausan ko maya apple parai na mie ma asa na mo ito wala caregiver tiral ko maging napapali rai le jomaras na paturere mawan napapali rai le ket nando ari imegini me paten kareda Japan pagita me Japan pagmangi sakar misingki o pagmangi me choto waliere ap sepangya ko koresen kap pil Kalilela sa tatawa po ka rin, na-welcome na siya agad. Siya tatawin, municipal office ka. Municipal office ka ba, na-identify, tiaratize na ka mamaya na newe, ng kolonya taon, ng way ka ma. Yawa siya, kat-katiya, miya survey yung tax, kalalapang kirawan, patawala pang reray, ang survey pang lalataray, kasi panut, para la reray yung. Kotela sakis po ko yung aking Oke, pasti pun pentang kak, semua siapa, mesyuatan, nanti yang mention kali itu mah, dan semua siapa sih mesyuat lo, anak-anak niat mereka siapa. Meni ni orang lah, pakai kak, kamu awalnya murid, ni siapa sekarang apa, mimi atau wewen program apa, mimi lah ren. Ini siapa macam leadership kami ini nak pesanti apa mau kalanganin ko mo Mr. James so kalanganin ko por karas ay match magayang sa kala program and rawatch nan Tonbay program and kabese way rakap hoy ragasang palakan mawiwiyawit na pangyaw nan wing Tonbay sabat yawan lukay chaw kasamo purakan ong nan program and kabese kasang balchikan magankan kau nagatamor kalangan o kasadelye.